Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U xelelwa nga u fembedza munukho zwi nga vha zwiṅwe zwa zwiga zwa u thoma zwa vhulwadze ha khangwa. Ngudo i sumbedza uri sisiteme ya vhuluvhi i ya ṱhasela tsinga dzine dza vha dza ndeme kha u fembedza munukho. Tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenela ya Nature Communications yo shumisa data ya tsenguluso ya thishu dza vhuluvhi ha vhathu na mbevha. Ngudo yo rangwa phanḓa nga German Center for Neurodegenerative Diseases. Malaṱwa a vhathu ndi thandululo kha vhalimi vhane vha ḓitika nga manyoro ane a ḓura nahone a tshinyadzaho mupo. Kha ngudo yo anḓadzwaho kha dzhenela ya Nature Sustainability, vhasedzulusi vha ri malaṱwa a vhathu na zwipuka ngei kha ḽa US a nga swikelela phesenthe dza 50 dza ṱhoḓea ya phosphorus kha vhulimi ha lushaka. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Cornell University ndi yo no guma mafhungo a namusi. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.